abusiafo ene adofono mema obibia akwaba ede eba too much GH so breaking news ene de aba beto yapno so ena mede ebesum ahwefo ene etiefo the late Professor Emmanuel Benneh na chese oyem senior law lecturer at the Emma University of Ghana. Mra wo wu ye no ensensen bebre na aba ewo eche na ene dey ni cleaner aba bonten aba be make confession at the afa professor ni wo no ehun na James na womba a oye cleaner at the late Professor Benneh echiremu anachese wo no waka hu bi ene opambo ejabedu nkansa a woye resident a wote ewo ashama wo mu mienu ena eka wo mu etiri ebo mu achese wo mu edi se adwuma no ene wo mu keka ehum chese wo mu kun papa yim edi free atiasefo asasi yi esom na James ede ne confession no etu edwa no anaso odi tu edwa ewe ena ma empanifo ensusu tu anamom ekokọ hwehwe opambo ejabedu enkansa a wono nsusu sese wo monsa asoni mu a enada okopie mu ewo Kaneshi Magistrate Court a na chese wo monsusu ede ensem no etutu na akun na akwan emu na eno na sese no ediem nipa dodo a wo mo ensa aso wo mo upon se Professor Efri mu no dem wo mo akwa Isaac Boche a wo 41 house boy na Christian Fobi on so 32 cleaner Adams Mensa Mansu on so 52 Gardner ene edeyi womo so no yensa aso mu James na opambo nkansa a womo so efesi court and sensem se womo timi aka womo sabum conspiracy and murder na ene deyi wom kokopie mu ewo ehonom no enhihye egu akwan mama se no de de sobo a abo womo se womo ka womo tiri ebo mu wo magenso womo ebeyi wo bi afri ho no womaku nipa no enso so edi afri ho no na yem papa professor kwan wo fa so ewu inspector teye ekufu edi etu dwa na chese professor Benneh no wom kokoto no woni fi na chese wawu on the 12th of September 2020 yayi na omkoto se chese moja pram na woda moja emu na chese ne corridor heading to ne bedroom na no na wo chire mu ese na ne nsa ene ne nine de chese de ade achechire ede abom na ne honam no susu wo se di ne dem na sase ya bro no ewo na eno na wo mo de emu no kokopie mu police hospital for autopsy na eno na chese steady aba bontia chese wo mo de etu edwa ese Professor Benneh wo out of asphyxiation ebiem so strangulation suspected homicide and wait anyoma miensa womo study edi free no womo gidi sem wo betimi ahwere ne kra enkwa ede afrim tu ene de cleaner wo papa no efie ho no wo bie nanum to ede ensem atu edwa na abusuafom ye free ho no mu ana ye bo ede ewra China ni abranti a chese womo esi no ade eso ana chese enije Ghana fo binum ani ade binum so se na edeba ntina obi free ne manso ye baba besi ne ehene ewa ha Sunguan a Chinese national enede yi chese wo musi ne ehene te se Nkosuohene ewo Asenyanso village Afram Plains ehonom no enede wo din sembia baba betu edwa wo no wo se title no waje waye free no so won pe biem enya de se wo beja tum se wo Nkosuohene biem won jintum na engine tum china wo de wo mo title de den ama wo mo na de nti na wo de ne title ana wo mo title ama mo a nua be ma Sunguan yi echiremu am emra ye de Nkosuohene ema no dodo na ebu afu no ebi no mo expression na wo mo express wo mo to wasim no krampo chire sem enya de se wo mo no ne ebiem enkrofo wo mu efri kwawu abetifi de chese wo mu de wo mu bofu no ye papa chese akonya ana de dia ye de adom no na ye de asom no enya de se wo mu pe ba ko se wo mu chiri no
ko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  ewo sa aye ade no ehum na eba ne sa no ntina chose wontimi enje ade no entu na ye nua ba mayi Chinese ni abrante ye enstuli no ewo under the traditional stool name say Beruma Kofi Ayebuafo of Kwawu Afram Plains just omo friend no Afram Eja Eastern region ho na chese ye ensulu no ewo no mu a na wo mu echema saa akonya ni din na eda no so enu tie ma ni benya saa Nkosuohene ne so hwese de dodo na ani enje enkonya din a ye de ama no ehum na ebiem nsusu no ebi kase eba ne se ne etimi ensuli foreigner as a chief owo Ghana ahase ye no ane se na amene emuade wokọ wo mo ema nso ye bema wo kwan se ensuli Nkofo ewo honum ye nsusu omo ampine nsusu se ye be enstuli foreigner wo mo ekrom no wo hwese de na wo nam hanom a we yi kan ho asem ade achia ni feature na Nkofo begina ho chokrodo odo de akasa no obeti kakran wa beti na ha chede na se de nyoma ekon wonye na adwen se no wo pese wotina akonya no so ebiem to wode akonya no ma afranfo se wo mfa wo mo akonya na kwawu abetifi krampo for de se de omu chiri no kokoko no wontimi ntina akonya no so wanhwa na chese ya je ne kra de free nsem enti wode edin no ana title no a chese wo mo emfa na nya de se wone wo mo ebedi juma abusuafo wo hwe the late Professor Emmanuel Benneh and then the cleaner the confessional what they out to dream so what can who be and a woman po Emma papa yi professor yi wotimi free mu ya den and a wobetimi aka afa say who be ya so who be sika krampo na was a one fa Nkrofo so wo memeso mu ana say wa wobedi wuduma because they say no nipa na wo ba beso no wonim saboni ewo ni tirim ana saboni eni ni tirim Chinese man ya wono so sungwana wono so say wahu ne sem Nkrofo ani nje na didi ayede ama no wonti wo de title yi egu eho no mu no den na won so obetimi aka afa eho abusuafo forward nche ebra ewo too much GH your comment section ebiom so like videos na share follow yen ewo your IG page at too much GH_ meeting ekuya sikapa dasene yebesane share Too much GH. We did that say Japan. A break and best TV. Me share too much GH chat. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munkosuohene show mo. No anybody GDB. Madam, I say love you. Too much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.